karibu sana mutegeri wa Mero TV nentuko ingi injaga ntareke 28 ere ntuko Jumatatu ntuko kagaka gita na karama ntakathomba jarege kuthaja gita nambere. First of all aritwa ni bamberete gweta nambere na gucoka shukuru geretamu yao ya ijiri. Number 2 kaunti Meru Kenyani onekane gweta nambere na manto mengi sana. Kinyanyuma ya kanjo ya minister kulikena kunyitho mumana kwambi gutetheria governor mutumatu ithingi kuritangoge still tukuona siasa no igweta nambere no gutonyithio kiri wetina utongeria bwa governor vuleti tukugwa kuona fununu ate kwena mbecha cirikite gukira kirima kathomba manto jaja na jangiza mingi mutegeri Umero TV tukatha tukijariria ntukuona arua ndene ya mabango joto jwa atoringe ime. Karibu sana Madam Catherine. Asante. Ukariate. Ibo bweka mutuma na ibo bweka sana no to Umero TV. Kona kwagirite batwarikia aja kwija kwariria witi nambere bwa county yetu Meru na Kenya. Alright. No to county ni yetu, Kenya ni yetu. It's our business. It's true. Ibo bweka beta wa Catherine Kanake pumite Katheri. Ende woni Katheri ntekarite mono angorite munda pumite Kithongo. Kankethia akariba Kithongo bonthe pa Katheri pa West Immense Central na Meru yonthe. Ibwega sana. Alright. Madam Catherine tokea mbire kidogo mbere tutonyera kiri siasa. Ntukwa narua shukuru chirikiri ko dachikiruguru. Aritoba kyodra bagichoka kiri tamya ijire no gategera kinyakene kadita cheto narua. Kuna complaints iri kwerekana aciari baruga kwina ikagita gakomo thirikari itekorekeria mbeche che sukuru ogo you are a professional na no thiritwe ukipush mono kire mantu jege kithomo kinya mono mono centrament. Pengine you are say uga bwa kugagite na kaka aritoba kuchoka sukuru kiri tamya ijire bureko pengine kiribo na kiri aciari reto tanyagire siasa ibo bwega arito ibachokete sukuru narua. Number 1 kira mpumba kuromba thirikari yetu netagaire ntukwe gucoka sukuru nontu transport. Number 1 transport ni taia mono mono. Na ituje kagite ne jagaka aciari bate bara baingi bate hebo kwe baba thara bate na mbecha buru kaba gwaka kara matakenda bona fees ya mwana gucoka sukuru na transport ire bati kwithirwe ikire agua lakini mwana akinya njirene akethira transport ni ere double transport ni ere triple. Number 1 katukurito bu thirikari yetu ya mtukufu rais na inya Ruto na ambunge betu beta parliament ibategaire mantu jau ino tujairingithia mtu na machinani. Number 2 oninya de mumbundi wa school we kithiro ne girls na itona mbechi ichira wa cia capitation ni charairwa mono mono na aria principal eri ukenga mwana neje school athome na kire nakyo kana inyethero otekia nakyo na akare school at the same time mbeche ire ikachererwa cia capitation na de mwarimu ethairwo na very hard time no to school iterani demwe igakinyia kwaga bya kore support staff baka ya kore amuchara na ndikira to request thirikari yetu thirikari nene nitegere manto ya capitation kethira ibaugira kwi mbechi ikaeja na school ichieta ikureo ichieta ikureo bonge na buga nkoria muchiari nyethera kwina very difficult times akaibanga na tobecha tunini kire ya kuona mwana agichoka school tukauga mwana agachoko theri buru na nekairwa uria kumba kuria fees yonthe narie no uria na wote kumba kuria yonthe at least na nenkere mwana something iria ageta kurija thirikari ikinyai kureta mbeca. Alright. Thank you actually nyigo taja manzo ja capitation on toka tegara tangathiti chana aro chionde chikwaria still the same thing yuga capitation ore thiri twegicherero na ngategara nkona kinya tongeria ba mutongeria ura chairman urongamirite the Kenya heads secondary schools association na kuga manzo ja capitation it is a big problem. Thank you so much kuguzisha tia mpongera nini manzo ja capitation ija kuikira principles Jacoba very difficult times. Remo ba kinya kagochwa inya roko people ba kueja na irio skuru kana kueja na musanda jwao kana inya BOM members kukaiba baga chipin mono kugura irio skuru na ndika to request thirikari yetu kindly na Ministry of Education nitegere mbeca cia capitation sigajete ya skuru kureo
kana ba review mantu jau pone where the problem is niki mbeca itere yagwa kureo no tukaba gwikira cukuru thine inene muno. Okay, yeah. Thank you. Jau jamantu jagie kithomo mutegeri tou Madam Catherine arikina gututariria ngutikia ngithoma ngathiti yetu kana ngithoma ngathiti cietu rukira na ru tutaririrwe mantu kathomba jegie competition ore cukuru ira nyingi chigukurukira kagita gakomo na musuba kiromba thirikari otara wigwa Catherine kana kya getutariria chithirite bakiromba thirikari gutigira ni ku release mbecha iji chikuthira chigitetheria ngurikane turi kire mitandao yetu yonthe tuthingatire na Facebook tuthingatire na YouTube tuthingatire rotero runthe na kenya no ntumire message yakwa tukithojaga na ro mantu jagie githomo mantu jagie siasa na mantu jagie utongeria in general jajo jonde tukethirwa tweja murikaga the last time twari na ogwaja itwategerete mantu za thirikari ya county ile tongeretwo ni governor Mutumanto Ithinkia. Very many things have happened. Itokuona masisi ba konyitho mumana bambire ngogi itokuona rotere rongi kwina rotere ruguto rupinzani baraba kuga bakathoja na bageta bagweta gakoromo ne gutaka nara kwina ruko bako kwina ruko bako mbeji tutumirito kiri micemani ira governor Mutumare kaga micemani ira ryo rira gweta kuthithio uzo no kwina mbeji chire kiretwe. I don't know for you no go feel takam mantuzaza opposition jambiriti quite alekere Mutuma agukinyira gategataga kwa kwambira kuthithio mantuzaza onte kuthujwa kwira natumirite mbecha kwira na titi tangoki. Is that it? Aibo bwega Mutuma. Ikwetherwa kwina right of oversight. Ute muntu utiomba ku oversight thirikari. May it be the county, may it be the national government. Lakini oversight yeje ya upinzani thai ya bamurega baitu na banchamba mbithi kayeja a bit too early. Mutuma ninde na around 40 days in office. Ninde CECs bara in just sworn in on Thursday. Patira ambiri nyangogi. Na ituije nya county assembly ibaraka lite bageta ya supplementary budget. Mutuma ko ijo bicine ba requestre Mutuma na timu yawe ba supplementary budget baba ikiria kenda ba mukurukiria ngugi ciomba gugitwa county ne Meru. Na ndi ituije me atore yakari na TV tuigawa news turi achore thirikari ne Mutuma ituijara ja kuendelea supplementary budget itathiria ngugi ingwite kithi takinyana ria treasury na mbeca iririso chieja kwa ukuga Mutuma gavana Mutuma na ko misuse mbeca bau ni urongo ni urongo Mutuma ote mbeca inacio former governor atigere ku empty coffers gute mbeca inacio kinya mantu jonte ya thithikite kayeterete jai pending rere mbeca ikeja pamwe bara bari supposed kuewa to transport yandea sieja riu banenkerwa na de baba ku oversight bakauga in fact dra oversee a bit of murega na nchamba mbithe bakiario goro nyetha ntironere yonde bakauga ibagweta report gi kanyoni muntu wakubera ore mbeca cia misused. Within these 40 days, Mutuma has been in office. Those ones are pure lies. Na kanyoni muntu uguo kweja na report yu. Atokoria gavana Mutuma ketha na kubamenya. Abaite. Kethira barari Ndians ba kawira. Atigwe na antu bawe baria bakamukaria na baria bakaeja na clear information. Bate kwari orongo. And without being biased or bring malice. No to banchamba mbithe kuga ibarigirwe gi kanyoni muntu pau ni urongo. Twachoka twaboria atiri banchamba mbithe na bamurega na former governor. Niki onto batenda ku obasaitwa. Baba obasaitwa bakauga pau ni urongo igituma baringa. Na itona gavana Kawira Mwangaza rĩrĩa kĩraitwa arĩ gavana atura kuthiũrũka na kĩbawa kamatĩte akiuga ũrĩa county ĩkoewa 12 billion na itũtũmĩrĩka bwega. Kawĩra araeja 14 billion mĩaka ĩu ethira ĩrĩ gũtirĩ ũndũ tangible tũkuona ũrĩa athithĩtie nacio. Koguo atũkabaromba na gĩtĩo ba accept baumĩre gĩtĩinĩ irori itho bakuigua na ũthũku no tubate thirikari ne thai ibae Mutuma kanya aita ngugi
bamwe arau akare no 6 months CECs baratarire na atara chief officers bagwatanire baita ngugi ibambirio babo basite at least no budget yembere githio na mbeca chieja. Right. Otherwise it is very wrong. Okay. Ugategera madam ugategera utongere bwa governor Mutuma governor Mutuma na kuiza in a very different way. Te mutongeria onekana agichoke migambo. Yes. Kana ke arirua karia. Do you think that's a good move? Ora Mutuma na dagerwa yes anta bakaria yewatari atichoke migambo wigirwe kiarua. Nuko na iwe njira njeka emusiasa ya mtu tamutongeri. Mono. Mutuma ngabana Mutuma ntukoiwa akaro bicine na uri ejete na uri ambiritie ngugi itukuona leadership skills utongeria niguo abati kwithirwa akari ugu itwije Dennis Nyakimiru kiuga atiri when you are going witete na njira tunyoni tukethirwa itukuringe tuma na nanda when you stand to pick a stone and throw at every badire kuringe tuma nijo tekinya na rio gwitete na ndi Mutuma ugu akore gochokia migambo emwe na kuthithia bwega muno migambo eu ibati uchokua politicians baraba mukaritie bwana Mutuma as per se but now is not a politician, is a leader. Okay. Na ndi ugu akuthithia itwene riria former governor Munya mwitere interim governor Mutuma was very composed na mucokerie bwega muno ataria mantu jau ya interim o governor kugwatira kaugire ake bwana Munya na rentore na ko request ba ewe ngoge national government which is okay no to those national figures na ndi o Mutuma etete netete bwega itwonete miari yewe yagirite muno for a leader na atarite CECs professional na ndi tukamu request yake nyethera rimwe gukwithira kwina rewarding tunaciumia ku reward na professional mtu wina track record yangu kinjaga mtu wije kena na thomete na karinganira kithomo na performance ngugi itwebui otherwise Mutuma no etitabwaga tuku request witio ugachokia migambo ete na maana politicians bara bainyuma na bagauchokeria migambo ugu ndita ngugi tukona no etitabwaga. Okay. Meretete kuna mtu rore kirio kiuta kuchokiria aruga Joy Kagendo from Nari. Don't you think this shows that our governor is weak? Anapaswa akuwa anatoka na kuambia watu kitu pia. Yoma. Good. Nonto itwene governor Mutuma na itererist yewe ya CECs. Ibare onete ibo bagirite na bena capability. Lakini tusiasa itwejiriria au twona MP oburi akuga kwawe gutena CEC yareta kachakacha kidogo nontu kwereka karo aciariri buri na ndebu ngabana Mutuma ijimbuga it's quite okay atarite karo aciariri buri ende twora na ndeki uri gyo kuru atiri uguo kwirwa atari kuma buri ri ni ari kwaringaira kura na ndio utekona iwi to interest to mweto tetethia menya kiria kibati kwitha kirio muno muntu tutekuria muntu na aria akauma turi akariba miru nenya turi akariba Kenya na aria muntu akauma it's not very important kiria kiri important ibati tulitirwe ngugi akwa personally ninki urua marete yara marete abati kuendelea na ndoketiera kethera bwana rindikiri kaiwe atatoche kana list ya CECs there are so many other slots in the county muntu waringi kirwa no tunare we don't know the capability ya wekirwa no tunare wekirwa politically it's to more benefit of doubt tone muitere jawe wanguge I appreciate we ari ni kuona ni agenda Mutuma no consider agenda ari ndekirwe thirikari ni katwirigire agatwitira ngugi takatwije capability we personally atwirigire agatwitira ngugi ito request our able governor JR Kinoti Marete no to na appointed at that time na yeja into the public domain every Mumeru na ije ona angi ariombo mufixi amufixi kindly. Thank you. Alembera salimia sana Kaneke, she is my former boss. Okay, tambira rieto. Okay, Becca. Good morning to you too.
Meru County is in good hands. Big up to our leaders. Ibwaka sana. Tugategera kidogo tu beberekere okay tuteberekere siasa no ge siasa hii. A few days ago turonere kinyenyuma governor Mutuma kurombera Peter Munya na Mithika Linturi gitekire thirikari ya Kenya Kwanza Irene Ruto. Itorone still atongera baba bare takana ndi batikwenda itibibi baiba ko biebere of late Mithika Linturi na arambere agita ko Munyoro nonekana very publicly netan with some of the leaders na are kwa ore munini wa rais Rigathi Gachagua na boga bakia yake ama na kile kiama kia Mithika Linturi akethore na power ndene ugo gutegera makarika chacha jonde. How did you see it imbio kona imbichere kukona izete kwina gento kona kizete ugo akwa kulingana na maoni jakwa bwana Munya tuge mbere kawira atonya kwa gavana antorire ibendete Munya muno no tuibaga na itere ngugi sawa lakini ndethirwa agwita na national government na ndega tumuromba thai kinyethera antu ibauga na itete ngugi riria atumurombe tumrequest etikirie thai twina gavana Mutuma na tuiba request bae Mutuma kanya aitere ya Meru ngugi no tukiria kiri important as far as we are concerned na Mumiru is concerned ingugi ria tukariterwa gavana uria twinwe thai akaritira akari ngugi na citwijire antu babati gwitiro ire ciukata across everybody tegutara specific group uria tuona former governor interest yewe a certain group kwa twetaita mburia ngakwira ni iriku ngugi iria unelected rinda bati kurita merit BMCA merit MP merit be governor all ibati gwito ngugi iri gateithia mukari agetaira barabara ni njega mukari sibitari ketha ciina ndawa na kuketha kwenda sibitari njega ikuoneka je muto kuona mbichene they are very bad they in a very bad situation na ndekira twende sibitari njega ichi akibwega na inthongi na ciina species na ciina species igutira ngugi na ciithero ciina ndawa na ciithero ciina ariti ngugi barabara ikethero ithongi na aria antu batena roje bekirwe ndoji jana gwetu twina roje twewe mibira ya kwaramia ndoji tuone kethiri politics techniques cietu ni gukirua na ni kwewa mbeca na ni gwitithwa bwega ana betu bone akuthomera ega mantu jajau na kethe ya KMTC nari kwendekana na cikethoire nau kwa tukona maendeleo sustainable na ja uteithia mukariwo na ndi gavana uria twinwe thai Mutuma agatwitira ngugi ngugi iria akariba kuona sustainable development akeja ndebene 2027 nije tukamuthura na ndikira turomba bwana Munya na Mithika ibathithia their political alliances they are free ekuthithia alliances ira bakathithia otherwise twikira tuije na ndia tuje twina gavana no tuke-expect agwatanira na thirikari irio Ruto na Kindiki baturetere maendeleo na ndi maybe next year gavana no twirwe na thirikari ewe no twitumbu support agatwira mwerekeo ijo uria Meru igeta ethera twiterete ngugi na akienda giti kia gavana no we tukathingatana na tumwe kura no twa interest yetu Meru ngugi tukwenda iritu I support him we support him gavana Mutuma akathikira jauja kugwa na itira Meru ngugi alafu na after that maybe end of this year and next year agatwira mwerekeo right jo Meru uria Meru itite akauga good morning Dennis, morning to you too. Munya should learn from Kiraito's ego. Too much ego will be his downfall. I don't know. Mheshimiwa Munya kaina ego? True. Personally, tukwere araia na aririe auga Mutuma interim governor is a substantive governor ka gwatirite giti Munyeje ajukie auga nkejera giti giakwa 2027 njao ndaugire ndaigirwe that one is a bit arrogant no to gutegete kia muntu tema elective seats utotiomba kurungama akunkore wina qualification na ndi muntu akendia sera ciawe antu bamwenda bamuringira kura na aita ngugi taunda gau kabere antu bamucokia kairi na ndi gutegete kia muntu na miaria Munya aririnya thana acokera gwa apologize ne thuriria antu babaingi muno
antu bauga akwambiria kuonania arrogance ogejeria one of the former governors onaririe rĩrĩa ugire kura itiringawa gaitarawa agachoka ageta kire antu fulani ba muopusi kidogo abera ante kwenda kura chienu babu nyapo kale gompa chienu no ni gavana wenu bakarigwa. This is not the time of our parents and our grandparents. Ere anto bakomesha wa imbo siasa bakiri bai boye kwere Dennis utemba gwikumiria mtu uchoka gwita umuromba kura na igwo witete kufaindika bai no wendie ciara ciaku na wonie mtu uria agafaindika kenda kwa kura te omwariria uria kwenda. It's not in order. Na ndigire miario ire a bit being arrogant personally. Na ndende baba bakuringirwo kura bateja kura ciayo na miario muntu akariria public kama vile anaongeleshanga watoto wake ama wafanyikazi wake wa nyumbani. Yeah, that was being arrogant. Alright. Akambera ki message salimia Madam Kaneke aya J Kirimi Kanaincho Kaugo Githongo. Thank you so much. Kuna lot ngategera actually nyanka daite naro nemulikete that sana wongera kubwa between the youths mantu zaja ndawacha kurebi na jambo kita na njowe. Do you think atongere baba bakudhurwa iba kwedhurwa bakifocus kana barita bakorirwa that the young people iba kutewa ni njobi, the young people iba kutewa ni ndawacha kurebi nukuona this thing atongeria bakimi focus actually within the medical sector and when how this thing has affected the young people mentally, physically and all that. No kuona atongeria takaba focus ki mantu za kana hapo raidwa mantu za mantu jan chobi ndawa chambo kita. Do you think our leaders do follow that? They don't. No tokethero iba mifora iringi thiri kana iringi nyi. Unto in the medical profession manyana ndia medic batwe tweteketie go treat murimo by identifying the cause. Utiomba kethera muntu naji tu mutwe kana aji tu kiu o treat mutwe as per se kana o treat kiu ati na kuruganwa kiu ena ndairia utiomba treat symptoms yake na moko treat the cause. Na nde thirikari they are very reluctant on kurwa na ndawa cia kulevya. No to number one ibabati I don't know kwa meya thirikari yuga atiri njobi na drugs ni kuleta a lot of income in the country. Na ikio kuona bakieja na licenses hine yao recklessly. Ntukwira mwashimiwa Doris Gakia ari ni ndorite kiure kiu ya njobi. No to licenses iraeja ni rwe cia kwendia njobi kinya inside the village. Kanduka konde arega gwakwa na nturene baria baukombora barika njobi na ndina te njobi umba kuruwa nio iri at every doorstep. Muntu wonde ore nyunya njobi okira gitandene kiawe au marangi newe I kirabwa kwithira kia njobi ndeni ciikaruwa ni ati impossible ukethera everybody atiganiritie njobi u na ndi no tuiraruguriro iri ndwa kila mahali ukethera na ninya chief sub chief batikumba kurwani etiraria anenkerwa kiria kanenkerwa kainga metho akuruka geta police yetu the same na ndi koria thirikari ri na te very reckless no nyui bwa njobi kinyethera njobi ne kuona a lot of income for the country at the expense of our children. Thirikari riko twene au arafu na thirikari oye yetu yakare kiuga bake rehab centers ana baba ingi as much as possible aciari bara bakomba baba ikie rehab kana community ba ikie rehab mwana akojo kuikwa rehab Dennis tugana nda au kwena murebi to mujokia to mwikia rehab achoke nja teu achoka nja every morning akiumara kwena kirabo mwarine ya ombera mwana wetha igoria wachoka na bagwetaria batrain mostly kwe karangu inji barairwa kana nya muciari akerwa mwana ore umaria bure
agachoka nja achoka to the same community kana to the same company kana to the same friends cia number 1 mwana ore ari jeo permanently ethirwe atena gwita anywhere else Nairobi atena na relatives Nairobi kana in other town, that person is supposed to come back here abati gwitanwa au mari yagu agachoka au kana ne atige njobi na atige kabisa. Number 2, inete kwendwa no tori I know much about it, I visit ina njobi etiende gwari kwirwa muntu agakara no magi community ici aigwa kiringi na I try to collect them there muntu atiga njobi na atige buru ari au kana inya etana angi no tuteno etiri ende kindly tukuturie MPs betu beta na national government ibadhirie policy ya control njobi ore yo ekenda gwake tuge in big towns na big markets biketha kwina irabu bikai na njobi endwe njobi enjaga ira muchuba ko ma 200 and above na ndi baba yete arebi inya bakakwata na batatu bakanyo muchuba jo eri as long as njobi ekwendwe tije na ari ekuthithirwa eo types of beer tonge bagweta bakathimirwa kathate mwana akogita mweshimi wa ndori sirere ari indegirwe kwira akuru na ekuru na ndaka bamwe baitiga ikabo bya majani muri kone muntu akaumara akathimirwa akeja kairi na ndi torauga inya ne akuru na ndaka ikunywa mono community na no tonchobire mwari ni au itokona inya ekuru itobuna aciari batonyerete nchobi na ndi gatori thirikari yetu iri nayo mono na ndi mbeje county yetu our governor is a reverend muntu kwerewa na ra itoronere na ra tarire CC wa trained Karo Reverend Karo na ndi gatutikie bo bairi no to ne akeri murungu na Reverend ribo bo tutumiria pombe go control njobi meru tuige wana ari kijabe town ite njobi kanto bateturano town yonde kijabe njobi ande uteo ninga a big hotel a big bar somewhere na njobi ire cia goro ire nyamto etanywa yo mukaire ate amurebi na ndeke njobi ka controlled Kenya yetu igakara ya kijabe kwabua otherwise gutinda kwina au angana ibaraere arebi anga baraere anga what na ituje nchobici barabenda irabu binene barabena mbas barabena breweries barabakoreta cocaine na heroin kuma omi ne anene thirikari ni ndene simuntu ja gukwa kaonire tomba koreta cocaine tomba koreta heroin tomba kwanda plantation ya bangi mwithone na ndi thirikari yetu ntukwenda gutumira marito jamwe ndabako na de kengie ntije ne kyonto bamwe baraba thirikari ne banene ana bao batiza arebi ana baba batiko arebi kenda bethera bebe a good example in congregation ta gachagwa no tunarageretie kurwana njobi muno na bena uga I lost 2 brothers inde agaba umugwata njara na jamwe ya jau gachagwa uga ijo aurirwe thirikari nene gatobere na ndi they are going wrong they are wrong baitieta Kristo na itwene bamwe bachwire thirikari ici through the church inde batego potri ikwithira muntu ai Mukristo na atego potri kujari other Kenyans and it obini ya controlled. Okay. Madam, for example, nyata na umete ukwe na case wonete one on one ukona yes ba indaka wathokiro breed these drugs no wonete such scenario Woi. ukona that person is a good person na akuthira na community bado no itagete yoso kabisa anga kuri oje utembe kithongo katheri kithiruni market sieri sabu oja kuriongie uteno ncho bitire ndakwera kwa sake kuma boundary ya Imenti North na Central Imenti kwambiria au torabo tore au ndakaitinda au batinda torabo to kuma gutonyekera boja njoki bakaumara bakarande bamami kuma au nande we ukeja katheri ugeta kithongo ugeta kithiruni ana baba nduki yenu baere zumbis utengo kibomba batiomba gwita ngwichanja ciao batiomba kurima na binya indi to make the matters worse batikuithuganiria
Kwanza nade undi Methodist Kianthumbi au itogeragia ku bacho na kubareta kanisa na kubariria lakini nawe mtu ena hanji au mako awekera bukire au na ntobara barakaro nabo bari ono nuje kwina inya na ndikyo tukoromba thirikari yetu ika control die kathira ana ibadhuki baba kuma miaka watu gana betu kuma miaka 20 ni kuja fota na inya akorwa njachi araganire buru ukethera ana banda kama mutu bakumba kuthithia akuru tiga kumara ake kunywa na ucoka nja kuria akaria na ndibicho ino itu kuthuki na uomi kuthuki na uomi na tiga njobi ya controlled from above yes tutetheka arafu na ndikinge kali question akyo bwana mutuma ituga gwe gintu gitawa halco board bare akathura ki halco board nyombo tara reverend na pastors na bishop na batareku na ntobe na community na ana bare at heart bare bakombo control nchobiu na barwe na ba bekire policy ya kuendia nchobi miru no tuiko thuki okay Arabera, good morning. Locked from Tharaka Nithi County, the government should legalize. The government should legalize naincho yawe Tharaka. Kako ndio legalize. No go arora mathirikari legalize nchobi yawe naincho nam. Ikiuria gikiega muno njobira cia nywa traditional they are better than hii kuthithwa na ndi imwe tutije content ye imbi no toba inye ite kuthimo bwega cio kwetha cina halco content ire very high ukethira njobi kunywa na ndi ikyo tukuga na ndi mwana ainywa kau sumbi akanywa kachobi kanini ende akareja mutore retarded na subsequently baba ingiro kuona bainywa bakamberia kumagara bangi tukona cases cha liver disease liver cirrhosis ichiongerekete mono murati na jojo ka legalized na jo ka controlled imagine better than njobi ko thina tutinari ko thithiru inyamirati nere inyako ye nyunya ya igwa it's much better eki hero the mwiri as compared na whiskey ko thithu kaingi kwendwa na itungi tutukomena nari kuma murati o na kwaria. Thank you. Omita Tharaka ngwetikia kiuriga ku kuthirwo gichokirwo. Marvin Mawira kuma Kionyo. The government of Mutuma should cancel all the licenses for bars in Meru County and later these people to reapply afresh. Very good. Marvin kugo. Na nchokia nkatho kuona athikiri bathikirite. Ndikugweta mantu ja alcobud. Ndikura mambere ma Mutuma reverend. Na gutara CEC wa trade Reverend Karo. Na ndeka mbere akariba mero iba bategerete. Ibandiru na halco board na bandiru na njobi. It is true babati go cancel licenses chionde. Ato ba apply afresh. Na to ba request yende na gitio. Licenses cha njobi niti kwa town na big markets. Na njobi niyo ye control njobi ire kwekendwa. Tukaba gwatia twe na no tuiko thuki unde mukristo wa kanisa Kianthumbi MCK na ndi mutongeria ende ntiga gwe bwe kare ndakurukira gwitawa kabaoni ukona thaka cionthe ima cianthu kienu wanaka kama sijui nini So it is better. Alafu nenya apart from there kuyange kugwitwa lije na inture ne dene namba 12 monka bakinya kumeta nya angagakoromone Nani antu anini? Ni antu anini sana. Kinya gwitwa gakoromone ulikarito kangi itawa. Kwihugwe lakini ichi controlled mukari ugo kionywa kwaria akukabweka sana. Right, thank you so much kuthaithira tugitariria mantu jaja pengine uge bwa kumbere twebera kiri mantu ja dawa cia mbugita tuchokera kiri siasa kidogo uge bwa kumuthie mosuka gitana gaka kinyana bachokete shukuru because it is something which is affecting kinyama shukuru and you are board member na maybe buige to the even high school libagutumira these things I don't know your word tukirikane na you drugs na mbiki ana mabachoka na nyage share na arimu number 1 atwere hana betu alitwa iba as much as kwena availability ya ndawa cia kulevya na njobi iba ciebanirie nacio
nontu ciina mathara ja maingi muno ija ni go affect mwiri health ya mwiri ni go affect mathuganio iga affect muntu as a person ethirwa ati productive kana ati na maana thirikari thiguruni yetu katu request baciebanirie nacio buru na betu nabo baciebanirie baria batireta into those drugs kana njobi baciebanirie na band company nontu na bari skuru ana bara bingi beta tuge boarding schools kana secondary bati gutumira interview yoria bari ni aciari bao beta na aria ibethera na ndi ana gwe bagene no te no baura na bageragia kurikuruti bangi na kira giturigaragia ana babethero bati sasa bambaire tumantu tutiagirite bethero bena ruga very influential. They convince others very fast. Bakaba convince bo atumira ndawa yanga bukomea anga buka courageous anga you face any problem that is very wrong. Kato request ana baba maskuru bonde tafadhali bajiepushe na njobi gutekite thaya na drugs mwana na kare uri akari na tumire ability were nio ya kithomo na manto jajangi na mwana aciumie skuru akari uri akari na grade ire agwata itwije ana batingwana na factors ira ci affecta mwana kenda ethirwa intellectual we ethirwa akari uri akari factors ni nyingi muno ewi topic ingi aciari babati gwitanwa mwana uri ogwata hii na uri ogwata ndi na uri ogwata hii ponte te kuga kaba ciariri families e baba gwata hii baciariri families cianto babome na baba gwata ndi na hii baciariri families ciabia oba kwetha gwi factors ira ci affectire mwana utombo bwawe inya umete from in intellectual family ale mofa from bwega na reto request ana capability ira weneo ciomio kari oguo kari wa gwata hii well and good you continue up to the university ukona ngugi as per that ule ukagwata si na the same no tio yotheri mtu na ciumia na ability were ino na ba ciepusha na substance and drug abuse itena of any good use in the body kijethera bibilia niuga ekara kole oyugite wine yarairia wine ne to make somebody happy during celebrations and occasions nambuka barairia ja wine jeje tumairo inye ya sakramenti eno to ko baba it is around in the Bible it is tembia chobi ra ikithetha na imuskurani hizi ciathithirwe njobi ite kwereka na ndia tukuria na betu baciepusha na njobi na drugs na inya aciari na babethera bari a good example no tukuria aciari arebi anyui thigara anyui bangi pamwe baba kotomana nabo pambirio tumira interview aciari botumira na ndinya aciari na babethera bari good example bethera bati tumira interview na bakiona area na bao na bagi baita na njira ya Kristo. Okay. Tukiregea lugha Mama Eunice, hayo yote anasema ni ukweli. Recently buried one of our neighbor's son due to addiction. Topic mzuri wakati watoto wanarudi shule. Asante sana. Thank you. Ibwaga sana. To break down rotero tutake another sector itu areletie manto jegie kana a few days ago turona na CCM batonya gitena na we have had complaints from your side ni nyako kera ntoba central imenti na central imenti ya kikinya different na ntoba masibitari mwanya tugitu keria manto za sibitari githongo na woga it was just a name class stuck in standards ila chiko batara. Do you think no feel the new CCM wogima akareta another picture kile manto je kisibitari taizire ikoro kana itara ndawa itara na anything no kuona this manto za jakaruka in the next 2 years? Is it possible? Very much possible. Inyarera last week kwe mwarimu Kiambi waria aumite Githongo indamuthikirire inyawe indegirwe uga sibitari Githongo it's just a name. It's level 3 itakinya level 4 na ndeka tuge twina faith na thirikari ya mutuma na baratarire CEC wa health Dr. Dennis Muriungi aumite Main Central gatoka mwira Dr. Dennis na gitio itwethera twi etherwari chairperson wa
KMPDU Eastern Region Alright. na aritetaira aritiba ngugi muno atuka mu request na ndi araerwe ndoketie we health na ndi akarungamira ariti ngugi tau aratetaira na arungamira na ndi sibitari cietu ire ibati gwitithua kiwango gia sub county ciitithue. We have 9 sub counties in county. Na 9 sub counties if possible or sub county ithirwa ina level 4 hospital. Gituonete it has happened in Kiambu with Governor Matangi kata o Kiambu. Kiambu, the governor. Wa Matangi. Matangi. Na kite level 4 hospitals cia kifahari. It is possible. Nyethira Meru itwije the last 2.5 years have been wasted. Okay. Urora ariku aringia kano ijire kaithatu. Turingithwa ndi tutigerie na 7. Teu? Na ndi no ntutio ireja level those 2 years were wasted. Na ndika tu request Governor Mutuma na Baba Dennis no tubatio mba kuthithia in the 9 sub counties at the same these 2 years batare the most needed area maybe bandiru na 1 or 2 bakiu ciujure na ndi twirigire Mutuma bachoka 2027 bakabangira county bwega na te level 4 hospital aki yetu akithongo twenda yukirua ya level 4 lakini nuije o sub counties ci nani oteno Meru. I think Meru we are left behind. We have been disadvantaged. Katobere baibange bwega bone level 4 era bokiria thai bone level 3 no ire chithuki muno cia kwarangi cikirwe maybe ya level 3 ire kwenda lab isetwe kwa bagaci organize Mutuma is a doctor, is somebody who knows bakaibangania Dr. Mutuma na governor na chief of sororo kwa thai na ba eba iringanira na other stakeholders by Ministry of Health. They know where to start and where to do what to do, but they can do 1 or 2 sub-county hospitals this period here. Okay. Okay, ngatho makiro kengeka. Good morning, salimia sana. Kana ke my plea to Governor Mutuma to Ithinkia is to come up with the programs with the professionals from Meru. Good. This is because people do not have the know-how. Akaandika hashtag Ameru batena umenyo. Sure. Ameru batena umenyo mai kuraja guku wi. Ameru baingi bate kumenya imbie ta na mbere nya county ni itu. No tuinya ya tukwira kawira iterwete baingi bamenya baige winya iri urugono. Mutuma yari ya tarasi isis kuri Ameru baingi bati imbie endere ya nya county ni. River National Government. Yes. Kwe bare I don't know. We bakwenda education yo uga. Kwe nije Ameru yetore kuri bateo na TV. Kwe bate thikaira radio. Kwe bate ta inya kanisene. Na ure gwakarira na ndi nyamecemanie chief yegetano. Kinya chief ageta mucemanio. O generation yetu kugaira problem. Ete ta mecemanio ne. Mecemanio itawa no antu bare akoro. Bare baije mahana ya gwita micemanio ni na ndio uga county governor na stakeholders bo bange baina bo iba batiko da bena tax force ya gwita nanto baba itana manto ja health na jange ja mengi mono no county ndi woni ntega nkona health is the major ministry no to health igwata ja jange jonde ende akaribeto baba ingi ore baije yothe isibitari na gutreat muntu era itawa curative kuoria ore ndi wajitwe Yo no curative. You know curative no ndo muntu getere ya murimu sibitari atritwe era curative preventive ya mairia machinani na preventive medicine ya mairia machinani Ministry of Water igaka mean akariba bati kwa provided with safe clean water rwa kunywa rwa matumizi no to muntu ana clean water nijiria kwa bakwirigeria mirimu Yes. utije roji iru moyo ukona na ndio Ministry of Water kujagia prevention Ministry of Agriculture batu tore ya itu kwa hospitali
Tuitana antu murire jo mwega irio balanced diet iribu gwaka mwiri uria ngukwira even in the brain mtu akethate kuria bwega the brain cannot function properly. It has to get proper nutrients. Murire jo mwega ina jo kauma from Ministry of Agriculture. Community ne bati kuritanwa nja mtu ethirwa na kamunda kanini uria akethirwa akiumba kukamba ku produce irio bia kwawe balanced diet. Sasa with the Ministry of Agriculture. Na ndi murimi ura na bati kuritanwa na county ne kaandika extension agricultural workers bamami betu ibaitana bana agricultural extension workers bo baitana ba murimire baketana ale machinani kuoneria antu kurima kenda bona bia kuria na bira bakanda bione mbeca na thirikari ne abachira rent market kuona mbeca na kuwe kwa Ministry of Finance kote ako kwera preventive medicine na machinani every family no mokaithore na mbeca koguo kuritanwe ne kuria community ritanwe how to make money kwethira bena income generating activities ketha bena mbeca mukone ya kuthithia mantu jare inya bibilia ni ugite mbeca icho chirithagia mantu jara maingi na ichireta gikeno gwe munuje mantu a mbeca nja tukugwatha Ministry of Water tukugwatha Finance tukugwatha Agriculture come to agriculture no ikugwatha livestock antu babati kotha bena area na bena ng'ombe na nguku na nkara na mbi toja ke Ministry of Physical Planning and Environment no kona nyomba gwakwa ikamomoka irantu antu babati kotha bena safety le nyomba chi bamomokera ku safety rio babati kotha bena nyomba ya kibwega ikethro na ventilation sasawa igwitia mono ikethro ite wa affect yakari environment ikethro ite na pollution kwa Ministry of Environment ne ko ja kurokota mate na taunini ito kuona rimwe gukwethera kwina dump site ciena mate ya kathukira au ya korera au arufu ite kureka aturi ngi ikauma au yetakie muturi au ikinyange irio that is not healthy ko wikurigiria na ndi mirimo nai machinani etawa preventive medicine ukuona na ndi health is very major. Dr. Dennis waratariro CEC wa health na ndi katukurikania na imbijenu ije daktari no thomete jo jonde health te sibitari yake ire curative na onare sibitari pare betano I baitanawa itawa health education na sisi bara baikuna ritinguge jabatu ria twariku no twitwara twi madaktari jangani itwa ibanga uria twejana a topic in the morning lakini na ndino to daktari thairo aro mungu gini aikava very big area nwijote kanyinya kuritana na ndi au mwari uga county ne batiko ina tax force ya kuritana other than those who are on duty. It's very important. Community yetu tu hizi nyato no kuona nyana ndio muciare kia mwana clinic ana bathira ya cindano ile cha clinic muciare ati cindano ile ko mwana amterwe na na atethithagia no tugote na time chana ciura cha kumuritana mirimu ire kwa timbi nande tira baingi bakumenya timbi uria ingite na uria bati gutritwa na uria bati kurigirwa HIV antu iborirwe no tukwira thirikari yejete na programs indiku cia kuritana antu na how to prevent HIV/AIDS mantu jara nande jateo no tu para baingugini they don't have time no tu baiba kaimono bate kuona kanya gagwita jau jonde ikieto HIV iraingiere kairi kere age 15 to 35 baba baikanyuma no tu kuona no education ya urira health education about HIV/AIDS so it's very important because kuna tax force and aria maingi wo kwino the time is short. All right. I think kwiko watarire mantu zege TB na mirimo ingine I believe no together tuna forum ya gutegera these diseases in general. Like yesterday turari nara rutero rwa Igembe kirengo le Igembe Central turari tuku era live month zege muri moja cancer jitra mureka utuku and it was a long conversation cancer menace in Meru County muso Igembe igento kibatera kodro gikadojwa na gutegero na mbere nkunekera kanya kurita ugeba kubumuthia I don't know as a medic just for a minute
murimu uyu wa cancer ndene county Meru. What is happening? Natia counties ikorekana niyo igutongera in this thing moso na aro igemba na ntiringi. What is happening? How do you take a feel about this? Ibo bwega nande cancer ningi Meru. No tuituije nya Kenyatta. The highest number of cancer cases yuma Meru. Karinya sibitari ire ingi kweja na kemo na mbere anana yuma Meru. The real cause is not known. Inde igo kwa researches ni kuthithwa happened apare. Kato request health. Ministry of Health na reguru. No tobe na capability na bae na uwezo. Baka gwatanira maybe na KEMRI. Kenya Medical Research Institution. Iba bati kwithira ba research ite Meru ina ya cancer ni kiuntu kuingia iugiri bo bya kuria kana imbioyo yongwa kuri wambira antu kwenge ku research ithi twinya thanta miona uni ningwa kauga ne a lot of wastages cietaru jini ukethira most of the industries factories and the waste pipes ukona ci ingirwe ya kathita ya mariara na ndoje yu ciena mana gaiti ciena mana gaiti there is a lot of harrow root planting na Meru bumwe ibalija matuma mono. Somebody told me that te oni thomete na nte mionete ndathimia koro uja kumba kwithira kwina ka element ka truth ende ni bati ku researchwa Kenya twina thomi bathomete mono University of Nairobi Netherlands Research Center KU doctors bau bonde bakairi na ndeka kwithira rimwe kwina I don't know ministry ne bati ku give guidelines Ministry of Health baka gwatana na institutions ya you baka point those doctors with the great minds na researchers iba bati kwithira ba research ite imbioyo ngwa yutuma cancer ingi ya muno Meru. And not until they come with the root cause. Okay. Itithira. Yes. Alright, thank you Nanto mathaje tu madam Ngathira nge kunengara kanyaga kurita ugebo akubu muthie ne buriko. Ibo bweka na tata yusi athiranga mutuma. Ibo ega sana. Ibo ega no tutukwariria manto maingi. Bo muthiaga ka koria ngavana wetu Reverend Mutuma. Itukuona nenderete bwega nendereo Amiru iba mugwete mbaru agatinda kumakua kana kuina inua isaindi shows ende ituonete imwana ureri bwega ingina nethe now what it takes to be a governor and to lead punka ke a team player agwatanira na CC babu atara na other leaders in Meru agwatanira na county assembly MPs na senator na professionals kitio not to politicians are not professionals o mtu kwa gitaro na ali na profession yewe bara baingi ni aritani bangi lawyers hindi nuje batena know-how ya health batena know-how ya water na ndina gwatanira na bau bonthe ende aye gitio kire kinene Ministry of Health no tondauga Ministry of Health ne kugwata iwingi cionthe no tobwa preventive medicine na machinani ibwega sana bwana Mutuma endeleo na mwathani no akutharime na twire indi aritinguge ba county nabo bagwatenga bana orio mkono bau tukuigwe iba gwitwa Kanyoni Muntu wakome no tobakamenyekana within a very short time na bamenyekana bantu joja tithiro ya thongi bau bakuri kweja na siri cia thirikari ituje Dennis when you are working for a certain organization when you are working for government anywhere mantu jangu gija patikuri min au ngukini na inya aja kwenu nandi mantu jara bwaragia na jara jatithe kaira aja jenu ja this company it is confidential to you na ndiba bwe na county ni bagwitwa Kanyoni Muntu bagwita siri cia county
atubere your days are numbered. The thirikari is coming for you very soon, be careful. Okay. Bau bagwita siriu. Mbere nabo ba nchamba mbithi na ba mureka baichu. You are free to oversight. Muntu uria wije ai clean na nakuthithia mantu uria yagirite uti witho ina bu ai free kwa oversighted. You are free to oversight. Ende butigi orongo nuntu county utembeche ina cio thai ambirie ni ko oversight no bo igwa supplementary budget igukurukua. Na ndiambire akali nabo nau vai amchoke mbere na ndenga bana wetu ito na menyere mantu jau ja substance and drug abuse riu tukumiarire at length na ingwitikia kuigwa ibwega arito bagicoka tamtu maybe ngobera wataure mbugere au kabere ai mbugere arito iba choke skuru bena imwe mwonka ya gwita kuthoma no to skuru iria batikitwe kuibiri batikitwe skuru imantu jaire ikuthoma pa primary bathome kithomo kiria babati kuthoma pa secondary bathome kithomo kiria babati kuthoma na tweba request aende bakiathikaira mwarimu na anybody else who is in that school compound no to baba thikira mantu jao bageta bwega na twebe ni karinja Pedro bare akiri murungu bageta bakari kundi ne biria biagirite ituje maskuru kwethara kwena ikundi kia Christian Union ikwethara kwena kia YCS na naria kwena Muslims njabo ya free ibethara babangiri uria aria bakarombaira nande bethara bare akiri murungu na bathome batina mantu jaire everything else is being done by the teachers and the parents wao ikuthoma na utaure mbugere bacie fusha na mantu ja teagirite na inya kwe mantu jange ja school thai o mantu ja teagirite to jeta satanic kwe mantu ja areba gwita kuthithia mantu ja teagirite ba jeta lesbianism ndakana cio ja ujangi homosexual hiyo ni maneno yenye ayana mahana to request arito batigane ya mantu ja uburu ko business yao ikwithira bai school kuthoma na miaka eu ya skuru ithero imekai muno na itwije murito athoma miaka eu skuru especially je baba secondary from form 1 to form 4 they are only 4 years na itwije baba inge bate yita na miaka eu paumara na omi muntu karigereta uri utathomere bwega ora yanti thoma ambo example nyara oni ama retired officer nda retired nurse ende ndonete ndi secondary ketha teka ndateja kanya rimwe na tomato to tono is making arambi I should not have been a nurse I should have been a doctor na ndi aritoa bamuiba jojo thomeni thomeni na mtu athome na abirite renio yes punka chiumio uria kari ibubwega. Wow, thank you so much. Nekenye ibwaga sana ikuriongera studio chetu cha Meru TV ikuthoja mantu kathomba na wachoka Central Event na arabe kiria nkiathe cha Meru TV. Thank you. Right. Mutagari ibwaga sana jokare mubango jwa turinge me topic mwerekerezo mugongo tukukari na kadrene kaneke all the way from Igembe Central Event tukari mantu kathomba jegi otongerebo county namba 12 twatagera mantu jegi otumire bo kubanda wachambo gita kira ni kintu kidrete gikimure kwa narubu nene sana kirin katheti sheto actually among the youths wakatagera mantu chacha na kinya mantu jegi back to school kana guchoka kwa mshukuru nyaje tu gutota kithoja na gutagera mantu chacha sonde kedro ngekora ngikuchokera rutero ngoro studio nikenda ukadro gita nambere na gutagera muna gukenera mibango yeto ntukaza tugicemania kaire ntukuye rujo ajaza ndene mubango jo turinge imena ntukuye rujo tukadro aturi na mugeni kuma county ya Tharaka Nithi county ndene bunge ya county Tharaka Nithi tukadro jaga na gutegera mantu jegi county eu MCs ba county bareta ta governor Mugomi Njuki urutingo gobo abu kariata monkera kagite na kaka intukuye rujo ndene aje turinge ime na tukadro tuna muthomi na muthojo siasa kuma county ya Tharaka Nithi edro urena kagitake. Thank you.